आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाव पाजरी अहानबद मरुइब पाव हौजिक मणिपुर थोकलिबि इरांग असigi yenglगा सिक्योरिटी फोर्स ना कनब सेक्शन थौरांग सिंग मखा ताना लौखटली नहरोल सिंग सेंथंग पीनबा असम सरकारना मुख्यमंत्री आत्मा निर्भर असम स्कीम हौदोकलगनि हाइरि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi नोमगी खोंगचित्ता मध्य प्रदेश अमदि छत्तीसगढ़ चटकनी अमसुंग लैबाकी मफम कयादा ngasi हिंदी दिवस की पालन पाकसना पांगथोकनारी हौजिक मणिपुर थोकलिबे इरांग असigi yenglगा सिक्योरिटी फोर्स न मखा ताना पामदब थौदोकसिंग थोक्तनबा अकनब सेक्शन थौरांग लौखटली मसिगी मनुंग चन्ना थौबाल इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट कक्चिंग सोरचानपुर अमदि कांगपोकपि जिल्लागी चिंगनब मफमसिंग दंगारांगसु थीबोंबगी थबक मखा चटकी मरुदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की नोंगमयमा फागतकी कांगपोकपि डिस्ट्रिक्ट तना नियम कायना साजलंबा बंकर अमा थुगाइकी पुलिस कंट्रोल रूम की चेरोल अमदा हाई मोइरांग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा चिंगफई विलेज ता थोकिबा खुद थोंगनबगी थौदोकता सब इंस्पेक्टर अमा लैखिद्रे थौदोक अदुबु राज्य पुलिस ना अकन मोंगदा कंडेम तोरकली अमरोमदा इरांग असिना मरम ओइदुना नेशनल हाईवे सिंगदा सिक्योरिटी के अकनब सेक्शन थौरांग लोनेना गाड़ी सिंगना पोटचै पुसिलकली नेशनल हाईवे 38 इम्फाल जिरिबाम लंबीदा पोटचै पुबा गाड़ी 435 अमसुंग नेशनल हाईवे 2 दा पोटचै पुबा गाड़ी 130 इम्फाल तमना पुसिलक्रे इम्फाल वेस्ट अमसुंग इम्फाल ईस्ट जिला की ओइना ngasi ayuk pung 5 dagi numidang pung 9 phawba curfew komthokli thobal jila da ngasi ayuk pung 5 dagi numidang pung 9 phawba curfew komthokli bishnupur jila ki oina di ngasi ayuk pung 5 dagi numidang waram pung 5 phawba curfew komthokli aduga kakching jila da ngasi ayuk pung 5 dagi numidang waram pung 3 phawba curfew komthokli मणिपुर हौजिक थोकलिबे इरांग असिग मरी लेना बिष्णुपुर जिला की मनुंग लैबा युम अमदि लन थुम सिंग मांग ताख्रब मियोसिंगना सरकार न पिबो फॉर्म सिंग मेंशन थु मतम थागलकनबा हाइरि बिष्णुपुर जिला की डेप्यूटी कमिश्नर थोकप चेरोल अमदा हाई मेंशनलबा फॉर्म सिंग अदु रिलीफ कैंप सिंग की नोडल ऑफिसर सिंग नंबोल बिष्णुपुर अमसुंग मोइरांग की एसडीओ ऑफिस सिंग अमसुंग बिष्णुपुर डीसी ऑफिस नत्रगा ऑफिशियल वेबसाइट ता पिछनबा यागनी असम सरकार न मुख्यमंत्री आत्मा निर्भर असम स्कीम हौदोकलगनि हाइरि स्कीम मसिना थबक फंगद्रिबा नहरोल सिंगदा लुपा लाख 2 दगी लाख 5 फावबगी लोन अमसुंग ग्रांट सिंग पिगदौरी गुवाहाटी दंगरांग पांगथोखिबा राज्य मंत्रिमंडल की मिफमदा स्कीम मसि हौदोकनब वारेप लौखिबनी स्कीम मसिगे रजिस्ट्रेशन थासी कुलुमदोइ दगी हौरगनी अपुनब लोन की सेनफम की चाद यांखै दि ग्रांट ओइगनी अदुगा लेमहौरिबा चाद यांखै अदुना सेंडोइ लौदब लोन की सेनफम ओइगनी गुवाहाटी दा यूनिटी मॉल अमा सेंगनबगिदमक लुपा कोटी चानी 13 काइथोकपदसु मंत्रिमंडल की मिफमना अयावा पीखी मॉल असिदा राज्यदुगी तोवान तोवान अफम सिंगदगी खुद साहिबसिंग पुथोको पलम कया थमगनी संसद के अखनब मिफम लाक्लिब निथौकाब निमित्तगी हौरगनी नुमित 5 चुमना चथगदबा खनब मिफम असगी अहानब निमित्ता संसद के सही 65 की खोंगचत की मतंग खननेनगनी मसिगी मनुंग चन्ना भारत संविधान की सिंथानिंगाई ओइरब तांकक सिंग नहुंगना निंगसिंगनी हंदकी मिफम असिदा सरकारना चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमसुंग अतई इलेक्शन कमिश्नर सिंग खननब बिल अमा पुथोकनी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरोडिकल्स बिल अमसुंग पोस्ट ऑफिस बिल याउना तोंगान तोंगान बिल खरसु पुथोक्तुना सभादा खनगनी हारिब बिल सिंग असि राज्य सभादा हानना पुथोखरबनी ताबिरो पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi नोमई खोंगचित्ता मध्य प्रदेश मधि छत्तीसगढ़ चटकनी छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री ना लेबाग असigi मियामदा कोटी लिसिंग तरक हेनबगी मरोइब रेलवे प्रोजेक्ट सिंग खुशिनारगनी आकाशवाणी फाउमिन हाई ngasi मियामदा सिनगदरिब प्रोजेक्ट सिंग असना भारत की तोवान तोवान राज्य सिंग मरक्ता चथोक चसिंद हेन खुदोंग चाहंदुना राज्य सिंग मरक्ता लैनब मरी हेन चचिल हलगनी प्रोजेक्ट सिंग असigi मनंगदा छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे प्रोजेक्ट फेज 1 चंपादगी जमागा फाउबगी अहुमसुब रेल लंबी पेंद्रादगी अनुपुर फाउबगी अहुमसुब रेलवे लाइन याउरी मियामदा सिनगदरिब रेलवे प्रोजेक्ट सिंग सिना लेबाक असigi समाज अमसुंग सल थुंगी फिवम हेन फगतनदुना मसिंग यामलब पैसेंजर सिंग चथोक चसिन तौबदा हेन खुदोंग चाहनबतनातना पोटचै पुथोक पुसिन तौबदसु चाउन मटिंग ओइरगनी थौरम असigi सरुक अमा ओइना प्रधानमंत्री ना छत्तीसगढ़ की जिला 5 सागदरिब क्रिटिकल केयर ब्लॉक की यात्रा सु होनगनी मसिगलोनेना चिंगमी सिंगदा सिकल सेल डिजीज ना थोहलिबा हक्सेल की खुदोंग चादबसिंग असि येंगलगा खनगलबा मियोसिंगदा सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड लाख प्रधानमंत्री ने यंथोकनी
Sri Modi ngasi Madhya Pradesh ki Bina refinery da lupa koti lising ne phumapan changna pahit kadaba ethylene cracker project amasu jatra hungani. Laibak asida ngasi Hindi Divas ke palan pangthoknari ing lising amachmapan ni phumapan gi ngasi ginamit asida Sangbidan na Devanagari script iba Hindi mayakpu Bharat ki official language oina chanahan ki. Ngasi di Hindi law na si prithvi gi tuan wafam singdasu miyam na ngang na law na mo directly chorak na miyoy million changwa kullom na ngasi di Hindi law asi seasonary. G20 Global Partnership ki oiba Finance and Inclusive ki matang da sathagadaba marisu mifam ngasidagi Mumbai da horgani. Namit humni chumna sathagadori mifam masida G20 ki member laibak singdagi delegates yankai hanman saruk yagani. Mifam masida akhan na barton tabu laibak singamadi malem thaki lup kayagi lusing basing su saruk yagani. Mifam masida Digital Finance and Inclusion amasung SME Finance yauna sel tungmari lenaba lam kaya da khanani nagani. Mifam asigi mangwinana micro, small and medium enterprises ka marilainana digital public infrastructure haibasida symposium amasu pangthokani. Uparashtrapati Jagdeep Dhankar na ngasi Rajasthan ki Jaipur da dam safety ki matang da malem ki thakta pangthokpa khanane na mifam ama hawdokani. Mifam asda laiba asigi tongan afam singdagi lakpa akhang ahi amadi laibak taramanga dagi lakpa mihut singna saruk yagani. Amarom da mifam adugi mangwina na Kendra ki Jal Shakti Mantri Gajendra Singh Shekhawat na Jaipur ki MNIT da National Center for Earthquake Safety miyam da kuchinagani. Jal Shakti Mantralo ki pauna hai laiba asida dam lising taruk khena leiri masigi manung da malem gi oina chob dam sing leibada laibak asina ahum subada leiri. Apun ba dam masing gi chada maripurom di sahi kunmanga rom surba dam na ayamani mifam asida dam sing bo asoi angam thondana ba lokhatpam thokpa thok thorom singi matang da su khana nainagani hairi. Kerala ki Kozhikode Private Hospital da health worker ama nauna Nipah virus na nare miyoi tarahumdoi amana Kozhikode Government Medical College Hospital da observation tawduna thamli tongan phamung homputra manga khaktuna Nipah virus na nawa miyoi sing laing na ba thorang tawri. Rajadu da Nipah virus na nawa miyoi mapan sukhiba galena jila anida containment zone laukthokre laina asik ki maramda thijanbada hojik phawbuda Nipah virus na naraba miyoi Satret Maripu Mapan Masak Kangdok Pangamduna Makogi Matakta Makata na Tijin Bagitabuk Chatari. I call you Pawina High Health Department ki officials in Chingnabuyum Chahum Henbada Tijin Bagitabuk Chatakre Section Taurang Oina Pum Sing Adudagi Sekpi na Sikpo Rambaya Henas Chingnab Uhay Sing Su Kongwat Lay. Kendra Sarkar na Pradhan Mantri Ujjwala Yojana ki Makhada LPG connection Piwagi Tabak Paktok Choktok Nabasantang Piwada Ayawa Pikre. Kendra Mantri Mandal ki mifam loiraba matung Information amadi Broadcasting Mantri Anurag Singh Thakur na hai salibas hanba chahi lisingani kulumdoi kunmari dagi lisingani kunmanga kuntaruk phawbuda punna LPG connection lak humputra manga pinanaba thaurang tawri. Scheme masigi makhada apun basenpam lupa koti lising masatruk yankai kaithagani man hai hojuk phawbuda Ujjwala scheme gi makhada LPG cylinder koti mapan dasmik taruk chino pitakre makhata na lairab imungi nupi lak homputra manga da lemne LPG connection fanganduna scheme masigi khurung chaba pigani. Hojik chanariba Ujjwala 2.0 gi makhada beneficiary singna ahanba refill tawbo amadi stop sing asi lemna phangangani hairi. Aroibada maruyo pau amuhanna. Hojik Manipur da thokliba irang asigi yenglaga security force na kanba section thorang sing makhata na lokatli. Naharol sing santang pinaba Assam Sarkar na Mukhyamantri Atma Nirbhor Asom scheme hawdok lagani hairi. Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi nomogi khongchatta Madhya Pradesh amasung Chhattisgarh chatlagani amadi lewaki mafum kaya ngasi Hindi Divas ki palan pak sanna pangthoknari pauloi jare.